eba enedwumadie ni so my prophet Erade nhyira aseda ne da nyina wo gye mmere na wo hye program kese a etisei ewo baby a obi a me ma wakọ aba kese pa na enedwumadie ni de ano eden ampaya ebedwa eno no me hia ne brofo nti aya mo fan text me word ampaya ebedwa no me ne brofo ni me ni wo ho nka me de no hye ho nti hwehwe brofo no na fa send me na hwehwe brofo na ma me na me nka sa word no enhye ho ba ansa na me start bibia no me pese me da wo ma omo so masene ema metimi di dwumadie ebrewo da bia no me pese me da o ma se pa de di kan me pese me da sia choko ase upe bi ato me se wo ba ya ground se ha aboko bi branch a wo kuma se kra so a wo benya bi branches ni nyina wo benya bi wo honom pa na wato anom ebeboa manipadua no asisi so mmereye bi e wo nipadua nim nyina ebefi o eye sunsun mu de no na eye honamani enso de nti de okwa akasa wo pasia choko ato branches ni nyina wo benya bi ato wo erade na me papa so ena odisa sia choko no eba ye nti pebi nanom na nya wusunsun mu adwuma na nya honamani so de ema mreye bia ne bibia to sinemi say especially adanse na eba emema no omudi hu adanse gidigidi osofo ebe wadi hu adanse sa nti hwehwe bi na no ma me san kamfo sia boho sia boho ama se baby a wo bia opese wutu nsio ewo school mu wadwuma mu efie mu asori mu baby a opese wo ye wutu nsio ni bia oto nsafre sia boho a baby a wo bia ye beba de obi bisa mesunyan a ekwan nwakra ye beba nti number na me de text e wo no number na e wo screen so no peke na frɛ baby a wo bia no ye beba be ye adwuma no ama kama pa me se sia boho de nyame nsa wo nti frɛ na yenye ho adwuma emma wo saa so na mpese me kamfo sia hostel bema mesrew so u school pa na u room ana baby adan zongronzio wo ho no ma unim zongronzio ho kire no saa hostel we wo ho eno na be mo wanya asomdua da yie etimi de akɔkyerɛ paper ni yie apasi yie wo ze ni nyina yie esoso nti eno na se obepeke number no na wafrɛ upe baby ada kama atena nya asomdue ede akɔ school no papa mu dia ene na mekamfo sia hostel ede ama se baby a wo bia kuma se de edum tek ye edum bomoden pa na abenya baby kama ada ewo honom amaye sanso na enne obi bisa me se na se dia se wo skin no color no aye guy yo na me se share FC Cosmetics wo kuma se na ma se me color no ankasa hwe me atim se my nice me ankasa kra me hu me tim se my nice enne wo hwe me ho scent na osofo wo hwe scent na atim se me smell good ni nyina afi FC Cosmetics pick a number na wo TV ni so na frɛ ewo kuma se baby a wo bia no wo betimi afaka ha wo ho boga wo ba ha ho ntwe mama wo luggage na emu nye dududu a untimi njia be no fabra ha na ko FC koto wo bibia enku spray shio bibia wo be chama ye bia ye digu ni padua ni mu de wura honom wo benya ne kama ato abo ni koyie bibia da form kama na wato fine ha ho mfa ne ma ne ma beto wo he ya kuma se he ya o peke number na wo so mo na obekasa ma direction bibia kama pa saa so na ahwe me a se de me ho aye fe ye premitia kama James exotic hair and a share me wigi obetimi afre James or Madina Rollins Park obetimi afre no e wo 0244 470228 0244 470228 obeye nwi kama ma in fact ne nsa na ofe ni nwi eye kama nti wo frɛ James a obehwe o kama hwe matari so a ehye me ne ya na eno si ye newness clothing ono so ne pam matari e ma me owo botwe little roses obetimi afre ono so 0249 111101 0244 111101
0201 ono so be hwe kama pa ama wo ho ayefe se wo advert bi ana wo dwumadie bi a wudi apese ye bebo ho daroma wa wo de pick number na e wo so no ba bi a wo bia ade bi a apese ye ton ma wo bia no me se ye de no awurade nsa wo mu ye be ya advert ama wo kama ama sika no aba bebre enti pick number na e wo so no na frɛ ye mi twa me ho aba ne ye ba enne me pese ye te niema bi ho niema bi firi magya ho no me angasa kra me nim magadi wa angasa kra wunim aya ye tu no so wunim doctor wunim no enne memu wa huni ye nti meje mra mi twa me ho aba na me ba ye di nkomo me da ase bebre. No elegance is possible without a perfume. It is unseen, unforgettable, ultimate accessory. Perfume is like a new cloth. It makes you quite simple, marvelous. Smelling great is the first step of conquering the world. Delight in a fragrance paradise. Sweeten your day with scent, a fragrance that whispers cute. Some of the compliments you get when you mart at FC Cosmetics. FC Cosmetics is a top-notch shop when it comes to perfumes, makeup sets, skincare, and quality hair. You can plunge into our created designer perfumes like Armani Code, Blueberry, Ambada, Dio Savage, Latar for perfumes like Camera, Assad, Yaira, also Dora Collections perfume like Pink Heart, Lion Heart, and Colorful, and also Curation Lamis perfumes. And for perfumes like fragrance rolls like Berry's Weekend, Ophelia, Savage, and many more, contact FC Cosmetics for your elegant fragrance, unforgettable impression inspired by true refinement. If you want a touch to your everyday looks, if you've been waiting to purchase quality, authentic, and affordable makeup products, then your time is here. FC Cosmetics offers you quality makeup products for all your makeup needs. Talk of MAC, L'Oreal, Maybelline, Lakme, CoverGirl, we got you sorted out. Our products are value for your money. Skincare is self-care. Skincare is the only air to image. Review your natural beauty. Glow like never before. Unlock the secret of radiance. Pamper your skin. Nourish, hydrate, and transform. Elevate your skincare ritual. FC Cosmetics is here for all your skincare solutions. FC Cosmetics. Nature your skin's natural glow. Good hair is the difference between a good day and an amazing day. Being a brunette beauty never goes out of style. Are you looking for luxurious, quality hairs for an event? Hairs that speaks for itself, from ordinary to extraordinary strands? FC Cosmetics is the deal. We trade in all kinds of hair. Take of raw donors, factory made, bundles, closures, and many more. Come to FC Cosmetics and embrace the magic of healthy hair. FC Cosmetics, restyle, you smile. Locate FC Cosmetics at Ahensan, opposite China Mall, adjacent to Kumauman Rural Bank. Contact us on 0530 476311 or 0201 917 774 0537 398 866. FC Cosmetics, your body will thank you. Nempese mi bisaw. Nti die mi di kan paaye. Pese mi bisa sa dadi udi ankasa de sen. Okay, mechia wahwefo ene otiefuo nyina. Obi bia wo hwe ye bia ye chiachia mo. Na die obi anima ye Dr. Ogyaba na. Yeah. Mi ankasa de frame Emmanuel Akwesibuachi. Wow. Emmanuel Akwesibuachi. Frame Emmanuel Akwesibuachi. Okay. Eno na ama me no papa de to. Eno na me ma me ne me papa de to me. Wow.
we nipa bia we ni mi fra hyase bia no ye nim se efra mi Emmanuel okay ase kire ni nyame ne ye wo ho okay iti obi anyame ne wo ho de oboa obi aye den kora obi aboa obi aboa aduro bi aka de aduro ni nyina aka de wow adofo ne ahwefo me papa say ye mfre no Ogyaba but ye beduru ho no ma ni din ankasa ne maame ne papa e de to no eye Emmanuel Akwasi Boachi. Wow. That impact on free. If you mansum mem. Mansum. History maintain that. Mansum mem ye anyan kwanta. Okay. That will call a mem. Yes. Manso bibia manso abore. Okay. Eti media konya me yi. Hwe. Wow. Mini mikrom pa. Enche bia me kwakoye ho MP kra. Amen. Amen. Possible. The Ogyaba can be I possible and yes say you are possible. Okay. I possible. I shall the womb who you know sure. Oh, fine. Manfi. Wow. Now that in there oboase na woman oboase eye baby a me maame ekokote asori. Okay. Na wakwa akoka ho nti e freedom kwa central region ne ba. Okay. Eye oboase. Oh. Ti e ho na me maame ko sha asori ase e wo patase na enne akwaye kese saa ama ho nso akwaye branch a me maame aka ho. Oh, I see. I see. Bishop Guinness obi abisa me so papa firi oboase o. Dabi what me atwene baby oboase ye baby a eye kuro kama but enya no kore se eho na mefi. Okay. Yankasa de ye asantini a okay ifri eye manso em. Wow. Iti emem akonwa ifri wo konwe ne so emem for this manso mem manso abore manso adubia eko nyina eho ni nyina minim ho nyina. Oh, I am here say meja mfiri me kurom because all the share kase pa iti manso ho kwa kodu Kenya go manso nkran e say ye ne ye sha ase di ho gold no na okay aban ne bra ye na ejamijaye. Wow. Ti na me so me ye bedu ho untumi junior. Hey, daddy. Wow, send your Matiwasi, yes, I de me cry me chere we your boasi ni no. Number 10. That you were mate, schoolmate for. Oh, me was schoolmate for baby. You go JHS we here na. Me ko JHS wo dunkwa onofe. Christ Mission Preparatory School. Wow. Christ Mission. Me kra Sunday we kra me classmate ba ko Jonathan Kroma ba sorry. And then my bobo mate for because we be ni say our classmate. Yes ni ekun ne classmate for nyina abra na osha no nti wonyini wanya classmate but me de omu nyina wo ho. Wow. Omu nyina wo ho. Christ Mission. Christ Mission. Master Champon. Master Champon. Wow. And the bar Isaac Tokwe Champon. Hey. Omu nyina omu ne no omu wie e wo JSS. Okay. By then I'm the that was 96 mo. Wow. 1996. Wow. And that was 19 it was 96 and 95. It was 1995. Wow. Nice one. Satam nana sikuraba so. I am papa. Wow. Another the SS way. SS so me go school here Media Secondary School. Oh, Amasphobia. I stadium. Oh, fine. Stadium Obia oye 2021 batch bia omuni me pa. Wow. Because me go school ni nyina no na edian no mo de frem ho ye pastor. Oh. And then Nadia pastor no mo frem me akopim se me school. But me go school man fa pastor na e call you. Okay. Me de Imasco Budo. But was it 2021? Aye, 2021. Wow. Nti me wie wo 2021. Okay. Enu nti obi a wonim wa mass phobia bia nim say me ba school no pastor no mo frɛ me akɔpem sɛ me wie school. E ba pim ne nyina me kra me mate fo bebre wo ho mo wura fi me din. Omo hia me a pastor no mo ka. Wow. Daddy 2001. 2001. Coming. Yeah, Kokan 2021 now. 2001. Hey, Daddy, Abano. Na afi na akatel abano.
Okay. Yeah, pension. And an after mobile phone be by ya, or chain is say. As a poby. Poby. Satam no be who be that. The Odibi Bell School, a mammy who ya, Filippo Po. Wow. Filippo Po, only the Debiano. One said, Papa wa bruche, a busham, or bruche. My bush had a brand for me. Wow. And a mammy who fares mobile phone. Satam, that is a cry. Timmy, we are mass. Obia wa shi jama da wa amasi bi anime. Oh, amasi for munya na munya home coming na doctor. Because me na me bo mu kon kan ma wo. Wow. Si that time na say yes. Sorry, enya sorry nko a o. Omo hu se na me bo kon ka ma sorry. Okay. Ye call ye no. Me ne first person na me ko bo kon ka e wo SU. Wow. Emma enkramofo ne bande because ya ye bo kon ka ne sa ye praise na enkramofo na free mo sa besa. And now omo bande SU. The trainer ye ne ayi na me kan SU mpanyifo no ho. Ani ayi FQ mo any Isaac that time Isaac na me CG's president central letter call ye na omo say yi omo yi band ni free ye so say afi de betimi akoya asori enso sa da na ye san ya asori nkamufo ne san be sai you can see say they are so lovely. They are so lovely. Because I am uncle for them say you say a different school, a different school, doctor school. Because one go school say and now I want to be school. Share. Now Abra near co school amas no. Now me the best student in class. Wow. Yeah, me visuals. Okay. To make me out draw come up. And you think sometimes I may share come and I may draw. So I know my high school. Because I know my fee school. I'm not going to say a dog be out. I know my fee school because I am not drawing Abamensano. You who many some person draw. Okay. Martin Dientia. It's who some papa shall come on your fair body pet. Go back to our mass. No, I can't draw. Oh, nice. And see, Daddy, me person me bisa say, offer net a woman. We are Juma for a cancer because as a ya come here quiescent. Nkofo me who say nkofo ehun ni ti say asori na hwe wo say asori sika na adi. But we adwuma. The ese nipa de show mutirim ni say me kura no wo be check me hu say maintain ni cedis. Who say dey bia me yi dollars. Sure. Ahwa ma me pa na ba asori beto dollars da. Ma me be pa no ba so ya beto collection dollars obi ameto collection dollars da enso ade na de bia we say ase me yi dollars me ntwa dollars emum eye adwuma na me ye no okay eno ho ena ma uhunu say me yi dollars meaning say eti aside asofu dwuma no kwa de wan hwa Ewurade aka chem say bedumre bi no me go retirement na ma jema home enu ti na ma raise giant efiri machi ba okay enti ebe kaka no me ba asori kwa na anhwa mu ntan hu me wa asori me ba pe me ba betena sia na omo na omo ejina mu na omo ya asori asori ne nya ne se eye abusuan japade enu ti na ye de nkofo omo fifi ba bi omo wo suban papa na omo nye omo adwe so omo ba be betray ye ye de omo nyina ba be face omo na nkoye se ye maame ene kofa asori ba ye na ne mma e ba be so mu na ne nana e ba be so mu da bi generation ye pese ye kire say eye Kristo asafo nti it will get to a time say me nya asori kwa na so for first of mu nyina wo ho ye raise loyal people bi amoma ba be so nti anya asofo die nkwa na medie dabi na se na nsen enye da bia na ye asori nti enye da bia na ye asori no say correction na ye feeding ona say ne anka koma de me achew aka mbaba betra anka mafunu nyina tutu yenti ama de bia yanya asori ne say adwuma na me ye no so aba be ka ministry no okay enti say me ye madwen say de bia me ye asori a nintimi ma mani nko adwuma no so ho na true say adwuma no so na ma me nya sika de kohwe nyanka enti eno so aba be ka call no ho aba be ka church no ho me ye adwuma nko afọ okay ena me wo company 6 e be ka for no ho ayesai see you pa nti e ka for no ho adwuma nko 10 ena me manage ni nyina at the same time wow
recently kra na ba ko baba beka ho okay me tra online na me ka say wo do dan ba me si ama eni ba me hosoro na menya edan 3 a me si sisi a wow eti ye no ansa me ba site ho a na ma kire se munye we na ma fa workers no na ma supervise na ma sidan ne kama bra obi wo fa ntwini ni wa buruchire aha because nkofo bebre e di sika sende o mo wo fa so mo sidan o mo ba no o mo bon kokobu amom e di air conditioner bo akire obi hu ne dia na otwa hwe wuye eti amankofo nya gidie wo mo busuafo mu na mo hu se doctor Ogyaba de e de na doctor Ogyaba mi di sika akoma no wadi sani akam ko boni dede wo social media so ama abaifo ye o ma sori wo si o mo so aba be support me eti nipa no wo mi mu gidie gidie na awurade anya wo mi mu eno anso na nipa anya wo mi mu e na asa ko raise another adwuma asa be kam adwuma me ye eti esi aso misisi dan wow misisi dan misiwie na sa wo se unya metinum na obeton a na masan so aton ama okay na masan de kakra to so na ka me fa bi nto so ka me nya dey aha bi wo adwuma nko 10 at the same time any manage ni nyina see ya boho see ya choko see ya hostels see like ti di ebe hu sie ni nyina ye wadwuma ni nyina ena ebi wo ho nso a memfa see ya bia ntage ye ebi ti say PBL say memfa see ya bia ntage ye enso ye wo yadwuma ye aha iti enya asofudie nko asofudie ni de ye ofre na ba betom so enya sa de anka magai jai kura de ahye Ghana for kra na makwa akwadwan ni common sense because a Christopher ni odo it is a common sense for it is obu say asa na tie why okay enti daddy na me pese me hu say wo ye sofo a e wo se wo ye adwuma ana se bi mu de eni kwan se wo ye adwuma oh ebi mu wo ho a ho omo doctor na nkire omo se omo nkonko ye adwuma okay ebi mu so wo ho a ye ka adwuma business ene say enye se bi a wagya de wuye bia metimi atena dem so na me ye adwuma ni nyina se me wo me computer so na me ye adwuma me wo Ghana enso se me ye adwuma e wo London ni nyina me ye no computer so eti me kire se bi a sei ni enye na ma ye ni nyina wo computer so na ma sende na me de ko eti enye se bi a wo ye software ni kwan se wo ye adwuma se me ye software enso me audit me edit enkofo videos mo mo e ma omu play no TV asofo ne fa akra do omu videos mo me na ma san atena se enti ni o ma mu hu no TV no so na fa me na me edit TV ne kra nka me ba ho because obi say enya wow station but omo peche na wo connected to oh debi oh debi ye station yes say aye wo 2 stations Abi TV no Ogyaba TV wow yeah running at the same time Ogyaba vision aha ye ni nyina at the same time okay eti ni nyina ba be ka adwuma na ho wow aha enti we yesofo a wo betimi aye adwuma ene o kasa sisi a metimi de wakwa akokire o ba bi a ye mponche ani nwan wow aha enti menya madwen say metwa aba because Ghana adwenboni a baby mutirim ohunu ba bi a location wa omo de aduro be kwa kogu mo ani nsuo mu aka say adai na sorry eti amo ana kasa afrem ya tumefo aka chem say ma me nche ba bi omo because omo hu say matamfo do so sing bitrenyi oh nice eti ya ayi enwan ya mponchi wow ama sisi an me pe ba bi a ye start ba bi te say tilapia any adwene aha nti the vision is very big. Adwuma de we ye sofo a ye adwuma se wa anya adwuma foforo bi afa nka ho a eno na social media no mu so mu a omu nim se asori nti omu se ye begu asori se obi ya na adwe se obegu asori adwuma a wo ye no nko a no ebo uchi dom e ma atimi sori tia e sori gina kasa kire mo se enye asori no na fidi me na emu me ye adwuma me ye na fidi asori sisi a yenya asori Fridays bia enso me na metua bill se wo fia ha nyina aha jo ye sofo a adwuma ye ka ho wo hwe na se adwuma na besi kwasia da asori man wo kun hu bebre mo omukra na omumu nti wo preaching wie na aka praise the Lord omusi omutrase na okọ adwuma okay amba bompa ya to mani na wo adwuma mu enti doctor research was there we are software and shut them nko anenna
ye adwumaden na nya sika na ministry e sika daddy ye nya ne nte yese o maame na tete o maame ye sofo ba no kure wo mu ene ne de he say was spiritual mother ene me biological mother. Okay. Me spiritual mother ne me biological mother ene Archbishop Genesewa. Okay. Owo mama akoma miensa. Okay. Emma miensa ni nyina ye asofo. Wow. Dodi nkane na wo London branch. Your toso no ene Apostle Sambo Boshe. Okay. Wache. Ono so na wo Tabora. Wow. Ena me ye last born. Enti asore no ye sha ase afiri ase saa kakra enu ti na me kokko wura amase no. Omo frɛ me sofo saa ma me di wi school. Because say omo hu me say me ye sofo. Omo hu me say do me ko school no me ye madwen say me ko jimani pa. But me do ho na anfa. Anfa. Won say do baabi no ho. Yesu asuafo no mo nam say ya wo behu an say obi hye omo no aka chop gofo we su bante say de omo ni Kristo anante. Wo bebu sa say ye do no mo hu ye. Obi owe ni bia behunu say we die. Ase asofo sem wonimu ti me wura school na pɛ ɛna ɔmo frɛ me sofo nti ye hya ase efrase me maame na training yen I impact yen a kyerɛ ye bible kra no de board si wo no wa kyerɛ ye twi enti maame no na impact yen bepem sesei papa bi anka ho wow nti na that say ye no krese o maame eye di for ba we you di for ba kese pa so far the whole Ghana we di for ba wanyini pa still oda we gira na so eye me maame in the Church of Christ spiritual movement we di for John Mensa the first daughter ene me maame okay one papa ne tena fiti ne nkola abremu saa abra me maame na okọ Sunday school na okọ Sunday school omo ya nkyerɛkyerɛ bi sɛ wo gidi asɛm a bɛka bi ɛbɛbam na okọ tene ne nsa de hwɛ pɛtɛ so shoot pɛtɛ no ma pɛtɛ no bɛtɔ fam na omo kye ne kɔ ahemfie sɛ me maame yɛ bayifo no ama pɛtɛ awu ɛna omo de ne kɔ ahemfie omo kɔfa apɔnkye baba bɛgyina hɔ na omo ka sɛ wa tene ne nsa hwɛ ɔtene ne nsa hwɛ no so ɔtɔ ne tuo pee na aboa na wu ɛwɔ ahemfie hɔ ɛna omo kye na omo de ne kɔ konfuo bi hɔ na konfuo no sɛ daabi ɛnyɛ bɛyie enya akom nti omo fa ne nkɔ baabi a omo yɛ asɔre nti omo de ne kɔma na kabasɔfo na kabasɔfo nso transfer ye ɛna omo san de yɛ ya nti nani ba ne ho so no akɔpie Church of Christ spiritual movement wow oh I see nti papa ne ne tena ya te sa akwala ya bo obayi nti ntimi nkofi nti wutiti fie na wo huru nkukuom na wo si nuama na wo ye we na odi nyini ya nti papa ne ma ne be ma ware ye phone set it and say no and say na we no obi nante a wonyagye hon na onya hu ne ho asiesie cream no akwa akɔbu ani mase the first thing the ante sa o dabi me ma me ne nante ya kopim se wonyini ye na ma me no ɔkye be mama ne ware that means wa banyini wɔ ne nsam wa anyini boni ayɛ da papa ne wu ye no asɔfo no motwa papa ne ho ahyia nyina obi antimi ante asɔre me ma me pɛ ne timiti asɔre eti wono watena asori fie ade anyini na wode ababa benyame adwuma bepem sesei nti anyame kura controversial man kura nko obi anim no wa ye nyame adwuma ne saa underground because ono no on fa social media anya hwe na me so abrante media social media no me no omo chemu pe me fa one nonsense bi abeka because ebre na ye wom no we need to acquire dispensational information sir emre ne dane ano wada no ebe kakra no wan hwa mi TV kuro bi anhwe ni nyina bekwa akɔhye social media ene obi a wato phone bi akuta phone bi a no hunu ne say because of TikTok phone TV ehunu nimfa so bi enu nti me ma me no onye social media type wa ye nyame adwuma ayaresa adoma kyɛdeɛ dunkwa ono fe sehwi bekwai obi a wo sehwi bekwai bia kaya me ma me ne first person obi omu twa obi ti akwala bi ti wo sehwi bekwai na omu de akwala ni funu beto me ma me dan achi na police for ba afi o me ma me so de gina ye e kasa wo information center saa time ni mu e ka say omo ba ba ye saa de no omo mu 2 months ye be chi wo mu ye be ku wo mu nyina ampa so say jeje wuro ne se ba be chi wo mu ku wo mu nyina wow asam ne da sehwi bekwa betum sese adom ne wo was me na moku akwala de abeto me dan achi me ama mi free Cote d'Ivoire satam no ye asori kese o Cote d'Ivoire prophetess o pagya wo ho pa ye me maame
It will buy an Obaba Bishia Sakis into one pagan and sour Jose, or Momo yes, and Satam no Kunkum Labibri was saying be quiet. Obefa near Kuobi, Befa near Kuobinia, Kuobinia, Nako to Belcromisa and Sium, Yan say Satam near Yenina Susa. It will Piaqua Montenqua Namusu. Jeje Baho. Wow. A Baba be one said, so Mukua Kalafu Biumua, or Baba to bomba to Satam way. Nay, in I am Kalani or Presby School. The member men a shell come was a quite say. Memamu 2 months. I was swimming me you. Your back chunk of 4 more years, Hannah. Or more years, Hadi. You be cool movie. And pass the 2 months a pep and pahon. And your chi, a fee, Jomo, and I are quating, and a cage, your chi womina, and a JJ Babel line warm up. A year Roman cemetery ho. Oh, shoot to almost our time and Nami Yakwala. Nami Jinahobi Nami. Ah, the kai pass and not. Me te say ya che wo mo ne ye de wo mo kon na ye di garito na me ball garino ball ne say ball me nsa mienu speed I say wa che o me ka di ni nyina wo mani so na me di garito na ewrefua woni me ewrefua won say woni me ewrefua that's what you do na de hey busana nam Eyanam, refia, and when they didn't come by and son of Kobe. Wow. 8 year refua, Kobe, ne guesses be funny. The refua, a year flat bisa. The Kaipa me wash him in some say me prove on. Aye. Where did be that? Aye. Me Kaipa say me boga di turn me call baby omuku omo e na me wurawura mpanyifo ne enantama na mkoko gina anim enti ye toto omutuo ya kwatin kg yomo ye to omutuo na me gina hobi na mkuta garito enti me ma me ne first prophetess ase be kwa wo pejai na obi asuro no wo oka asam entomfa ho oka asam entomfa ho enti o hye sankom no afi ebe ye huhu wo se be kwa ho na ohunu se ye nye safe and ye fum near Badum Cow. Oh, okay. Until Baba be do 1990. Wow. The bedroom 1990 near Cocotana. A yet Papa be fee, Papa no crow. A one was Sanko She ministry. I say. Now, yan ye day and way. Dama, Debbie. Yeah, walk at your was you. Satamano. Say ye praises would do cow. Nay, Anto and no fessa will be Anto. Wow. Because yan ye do cook room. Wow. And on Monday, and you need deep back to a sorry no so, and a kata. Well, a ye, a kata so. Okay. Wow. It's a kata so into wood cow. Now one cast a dama, sorry, oh, be any. Yes, stories of Palam. And the customer was sorry, sir. Minimum date and time. And then it's a meaning, say. That the holiness of Christ Zion as Safwa ye woman. If you ma ho enya wankasa. Debi. Me ma me na shasie. Was shasie na first pan ye bo bambu. Eti we unko Pentecost we ni bambu no. Ani bi na na ye bo. Eti me bra na na ye bo kese bambu. E na me bo konka no. Na oba na ya tam yes ya konya so. Hwe sa konka no. Adi ti me pope na ho de foforo bi abam. Udi agwa mabu sisi a. Ne bonde pa. Ha ne bo de rough. Eti ya te singing band no. Na me sound so ya singing band leader. Wow. And me sound boko nka nti na me boto na me bo na ma sound to. Nti wo mota misi table so a na me taliko nka no wo boa. Obi antimi nyi free me nsam. Na me bra so obo we say no. Aha. Eti me ma me ya asori na do level bi. Na afe ye baba benyi ne ye na me free school call ye no. And na me sha ase say me de nneoma bi san be kan asori no. Okay. Eti ye nneoma mesua e wo school. Okay. And I may be wura asori nim. Okay. Eti me the first person I may ye ma omubo keyboard e wa asori ho. Wow. And I may share mom koto drums. The drums ne ye first drums ye koto ye no. Because ye koto no mazin. Wow. Umase. Hey. Mazin. E ye de mazin made ni bi. Okay. And o ma hyehyɛ. Wow. Eti boy bi wodu nkwa na ye fe ni Jo Abi. Ono na kire me drums ne bo. And I may me koto bi. And I mensu mi sua keyboard no. Na keyboard no spino osofo Isaac yi that time no na bo keyboard e wo
software abaya ho nti ono na kyerem keyboard ne bo na me so me de ko kyerɛ nkwa boys no ɛne yɛn yɛkɔtɔ keyboard ni bi ɛne yɛde me ya me besi ho wow eti yes sa asɔre ni all of a sudden no na sɛ asɔre na yɛyɛ no afei na bibia sesa eti me pagya mi mu no awurade hyɛ ase so de me yɛ adwuma no ɛna me sesa nneɛma bi wɔ asɔre ni mu yɛ brandi bibia foforo because me hu sɛ mmerɛ ne dane nti etwase yɛ dane yɛ ho bi ka first na nka wo ntimi hyɛ saa radio we metena hyɛ sɛ still cry aka wo adom ne boy be bɔ no yeah worshiper enti nan nsɛm bisa na mpɛ me bisa daddy no ano adie because na daddy ade nti na adom ne baaye no one pram free wo maame na ase na still wo ka na baby a wodidi won yɛ sɛ ho me so obi oyɛ boni ayɛ pɛ na baby a wenya ne source wenya nyoma bi afiri no obe free ho wo wia no akɔsɛɛ ho nipa no oyɛ boni ayɛ sɛ nipa we say oni Judas difference bi ani just say Judas wenya position wo Bible but nipa no wɔyɛ current Judas sɛ pa sɛ na minie ni so ade hunu bia ha wo bia ntimi mu maami we say timi an na chamia na mimi baba benyini ya na mate me ho na so na buro nko na so no dɔknonko ne nyina ɛyɛ buro aduane ɛnu nti bibia akra ma mitirim sɛ me bɛte me ho afiri just say mimi baba be ye famous wɔ Ghana no ɛna mimi din na baba be kata so so when dey me pa kyerɛ no eti ɛyɛ den ya because the name is Dr. Ogyaba sorry yes mimi din na baba be kata so wani to ase fame deɛ sɛ obi ɛbɔ wudin aka asɛm a wonim sɛ ɛno ne yɛbɛhu ne first yɛbɛhu ne kane nti asɔre no maame no wabrɛ wɔ ho hwɛ satam na ɔwe ahwedeɛ na ɔde kɔ ayi moyire hɔ akɔne nam moyire amosoma wabɛsena kɔne nam ɔde me akɔne nam ko divoa nkuro no betie abenguro yabrɛ o ntina wa ho bra makai Bible na sia kan yesi eti sometimes obi ka sɛ ɛna Ogyaba we nim Bible na ho yɛ mesere wo nim Bible mo sene me yɛ ya Bible na gu yɛtirim yɛ te ha wow abusia mese mo hwehwe ampaye ebeda no still na me biso twɛn sa abrofo no ampaye ebeda yɛ kan brofo sɛ because papa wa bobre wa brem so awrade de na adua yie nti mpɛsɛ na ne yesua de bebre fi no nti na wo sɛ wo yɛ sɔfo a o se yɛ adwuma daddy wo sɛ wo de Emmanuel akwasi buache Ogyaba ni firi hin winim sɛ yɛ asɔre o ɛne yɛ quote Hebrews 12:29 wɔ se efiri sɛ yɛ Nyankopɔn yɛ gya yɛ dɛ ɛhye adeɛ ɛna me yɛ teachings na me sɛ na sɛ yɛ Nyankopɔn yɛ papa na sɛ wo papa de Mr. Apia na sɛ obi hyia wo na ɔkasa Apia bani nie na yɛ Nyankopɔn yɛ gya ɛne yɛ wo yɛ hwan Ogyaba enti Ogyaba no kan enya me nko a o yɛ nyina yɛ Ogyaba o but just say mitirim a ayɛ me de nyina ne sɛ ɔmo sum edin ni nyina de agu me so kasa wo say name David anya me say name anya me say name o just me preach o and I'm say ye Nyankopɔn ye gya hye ade na se obi papa ne Apia na se ye ka se Apia banie na ne wu Nyankopɔn ye gya wo ye dai Ogyaba wo ye Ogyaba simple o abusian bomb me so yeah ne me say papa say name David anya me say name fine anya me say name na edin ni mu odu to a sense me gazette me bibia sesam bibia na akwa wura me passport mu na baba be ka ho because of just say asori akuokuo nyina agya edin kese se de ama me nko a obi aye Ogyaba obi a o Kristo ni bia wonim sa wo papa se ne wa konta ni Nyankopɔn de a onka ho na mu sa wo papa ni nyame de a wow ene de mate enu anu no ana me de koko wura movie mu na Ogyaba nti nkofo nim se movie mu kra na me konya asa de but obi ante ase je wo mo anom wa asɔre ho ana mo te ase me kan ro mbonje so say ene Ogyaba eno ano no aka ho abepim sesei that time no na enkyerɛkyerɛ ayɛ no kwa na ye ne sɔfo bi a no waba me nkyɛn ne friend Steven ono na ne ye ne ye sa nkyerɛkyerɛ no wow abusia no made ba ko mesua o me papa ho sisi a
on kasema oni evidence Share. oni agina so Ja. bibia no make reference they say Ogyaba di kro wetimi a chiro bia na ote ase ye so Stephen obi a no onim sa asem we say bia about 20 years ago obi a onim asem ni bia nim say na Stephen gina ho na sa so for Stephen o gina ho daddy unim bibi meti say obi say obi fa wodin ni bia na weda nti nipa mehu ansa but Dr. Ogyaba minim no down to earth no kura bia ni wow no kura bia ni nipa ogina ne pulpit na wo kasa asemi hey what the nyoma bebre atata me pese men kasa but man kasa da because my vow say me ne sofo bi anya asem adan na yedodo ye ho ne yenim se Kristo what the ade ba ko ne gya ya asomdwie ne ma asomdwie ma ye ntem enti se ebi mo aye bi na amoa adan na me so me mra meto aso enti de maka wo mtirim se sofo upa didi matam ye dan mimfiu aha enti asema no woka say na me ni obi beko because of alpha medin nukura bi anim obi apa won hya se obi antwetwe nka ho Ogyaba me no obi ani case se me yesia na so so yesia de na me no beko obi ani ngo ai obi ani din no se obi na mo ana obi say me ye commander na chire wo hia commander wo free Michelle camp ankasa so obehu difference aha enti we say me ye commander se minimum obi a efe na kwasi boga nso airport kura wenim ho wonhu TV kura wonhu every kura da obehu bi agi se TV so enso efe na kwasi boga eno ahunu pai se me fa no court aha eti se mimi yesia ana mi Ogyaba na obi se ono so Ogyaba minini problem na mom ye wo different dispensation whereby edin bia hye onipa nso enu ti ade kakra betimi affect nipa no so be fa Ogyaba ne say Emma ne fan ko document ni bibia because me de no ya register enti ya register ne saa no na ya dia register cars ene ayi no wo ya wadwe so de kwakoye documentation a wan hwa adaachi bi wo to for wada meti se wo say cream me de me supporting documents be ba baji Ogyapa de asama me ko atamase because emra no eye adwuma wo man enti me metimi de documents a me holdi e de abaji Ogyapa ene agi semante se wawu me de baba baji Ogyapa de enu nti aside that no obi abetimi afasi ya wo pa wo betimi aka so yesi ya 10 me fa ho si ya 2 si ya 0 eye dan ya he ekuro bi wa se bi to aso aha wow oh nkoma na ye do but ye besua de so also for bed me pese me ma chance baako o kan bro baako sha me na me de mi show me pam baako na ubisa o papa Dr. Ogyaba asem baako apese obisa na o ka tu me yi wa fi asem ba na apese obisa na me pese mbisa ya papa se na ebra na one ne maame enam no okay won se wo ne wo maame enam a seriousness no with seriousness no en sadan ye yi bebe no wo hu say familiarity no ewo ho na eni ho sa na wo ho pa me ma mitimi hye nkom na makọ na makobusa say makobusa nipa ko wo fie say ampasa asem na abrewa ne kan ye no kure ni ye bisa ma sister bi no wo yidun kwa kada dwe ne friend sister aba no te market ho a me ma me hye nkom na me fa akira mkokobusa ansa asem na ma me ne kan ye no kure na ye onwonwa na ase na wunyi na menyini oh okay na menyini eti me kwa nkobusa no no say enye no kranka o ma me ka but wan kan chem so obeka che me ma me o okay echirechire ya me hwe se me ma me afre me ofre me anadwo o ofre me anopotututu no twa me o twa me na person so wa yon krabo ne ma ye kwa abone sem okay ana o si anye nie honhom obi a wonyi ade ni wonyi ade ni a wodi be nyini no wo be wu ntem o twa me wo ho me ka no ta twa me pa because ohun se na me suro moko o ta twa me mi ko jare ayi ofe mi ko jare nsuo ofe okay me ba ye pen wo se o ko jare ofe me se an wa ya ade bra be di koda eti mi didi ya na mkokoda sa na on pese oni mbe komunika ho eti se wanka se ma ya ade oni mbe komunika ma ne na mu agu eti o ma me koda ye
me da ho na enya na me na eyi me tuma firi we enya na me enu so yekotua me ye wo carpenter for ayi table bi si ho a na carpenter for etwa ayi wo so ti ye de me kotu su tua me eti me maame na me ne nam no oh there be maame we say my money problems bebre but na wonu hunu ne say there be etse kra mitimi ntumi nsu enkonkofa ewira mama mehim enti ya ne nam no ebi okwa ne ye doubt kopim si ye nyinyini no ye nyinyini na afi na ye te ne o ma biase ye nyinyini ye te ne o ma biase ye nyinyini no eti mi nyini wo mu na fasting bia so be ye bia so ode ye ka ho nti akiro ye investigation say hunu say se ye fasting na eya mi pie se me kodwo so mi kodidi eti efe no am say na papa ha adwene o na me ha adwene hwe me na omo ye asore saa me say oma miska nti no me kotete ba bia na matobo ba na me dia fa ewire me first pass ne ye bobo apata ne ye twa bre ne ye de aguso na ye de eboba ba akwato abresi ba akwato ne ye de entabo atoso saa na no mo tretena ti me so me ko hye bush ho a oh na matro o mo bomb ito o mo hunu ni pakura na dakoro de me wofa kwakufoku wotete ya hwe ba bi ya na bomb ni free ba oye ya wo hu ya se ma bonete wo fom sei na me sua fa me beto na o show me mu kwakufoku eti menene nam no ho na fa me ya iti na wo ho eti na ahyase na omfa ni easy but ye nyinyi no ene ehunu ne se da bi se onipa no waba ne ya wo wato ade bi mu a wo ye den a wo be hyem wuni ba bi akọ enti ade na wonye din na won hyem ene ye din na fei okase fasting ne nyina yaye yenye we ne nyina yaye ene de yenyini ya ma ya ba be dum pempen so aye bi wow erade nkoso enhia grandma. In fact, and the show na I am the history number papa no. Hey, because I make all history. Mbese me bisa papa funny thing bi. Papa. Say we senior sister friend wa. Papa friend say no wa Jesus say. O friend Ogyaba. Oh. So Ogyaba na ba be kata bibia so. First pa no mu nyina friend yima. It's a branding ni baby. Ko yima na. But say see an branding no aba be kata we say no so. Ama me bro, me mami o. Me ma me de ofem odifo okay but omo maka ne de obia Ogyaba omo afrem ya ma aka ho sisi ano me nte kra se omo bo mi din imani de nti omo timetia oh me sister timetia big na say ya ungrateful being ya obetena abonten ebeka se oni me ya adwuma 8 years me sister na frem no ka chem se abayo we oba mi hu no enkasa wunnim na sa wo kasa pe ya me de be ba ba ye ona me se me nkasa okay aha nti me sister na tia me am nkasa anka se nka me da ho kasa so me wani tu ase controversial man anka me ne be so mu saa my social media so ye eya nkofo ka se bia se social media so ye na omo bo mi din kama asem a eya na e ha mi o mitimi dama me ho to me papa hwe eya na saa na mo dwene ho okay eno kura na mitimi dama me ho to me because social media no it has come to stay other than what adjust yourself adjust yourself in it then you live within the means then you move on with your life that's it eti me sister o timi frɛ ye no atea ye ebi wo ha obɛka asɛm bi akyerɛ me memfa okay but wo baba bɛka foforo bia no aka sɛ me your sister panyi eti me kasa atie me kasa atie me hu sɛ n'ani abere ɔka ya na mafa wa mutimi tia me wow ntimpacho ma mo se mo adum ti mo wosoro dodo na aya na mpanyifo kasa kire ma na mo tia ma aya na mo tie kakra daddy my last question okay just no show number me nya ka me no wa bonko sa but emre ni nti ase me nhwa de ene omma wo na wanka ho nko ye no ai ese se me boss say watuma ma me e ko 2 hours nti no ye gina mu kakra no ba na mpesa me bisa me last way for ba me bisa ba me last no daddy mpacho wo ma me wo mama akoma nnan wow obi be say wa na wo mia oh fine eye mia misisi
Me no oba bigger na wo ma ennan. Wow. Oba ne di nkan. Okay. Be ma na to aso. E na be ma san to aso. E na last year oba nti oba na hya ase. E na oba akɔwie. Ani ti na twa se ehwe ma yie. Pa. Mo hwe emayi. Mo hwe ma yie pa. Ah, ye hu hia. Me se upe odifo a wo hu. Me so far so good. Upe odifo wa ahobrase. Emma na sorry ma. Ne workers. Any obia. Me ni obia first in fact. Doctor Ogyaba nkoye second ye hu adifo adifo akoma ha omo anti ena na mpese nka ye me last question Doctor Ogyaba akoma ha no me si ye hu adifo papa ye gina sore dem ye asone adifo si obompa ya ma obi wa ni o sha ama ni ti abofom asore ho ano hwe na ni Oh, say we have character and we have charisma. Okay. And until sometimes na me character and I say me di me na enkoto to obi de ho. Ba on pekasa. Esunu be obi afi. Social media and ababa be strengthen me. Oh. Abema me ahoden. Naturally no Doctor Ogyaba nya obi a. Wonte ma no kasa. So when me tia wonte ma no kasa. But social media me hunu ne say your community bi a say wanya wadwe say wo be hunu kasa obi de ne kasa ebe kan wa hye. Okay. It ultimate check wo bi pa wo kasa fa ho na wo kona ko hwe ne fie. Na hwe si de ne fie atete apansan pa wo ke kasa no. Etwa se wo nsu sua kasa na wo nsu ultimate kasa bi. Na sometimes na eya na nyensem nyina na ye ba be kasa wo ho. E wo bi wo ho a wo deserve say ye de anokora toto nanum. Ni agya no se on kasa ko duru se wo no ankasa wo be wu afiri wiase. But mi ankasa de mintimi nkɔkyerɛ wo bi sɛ na nsubanteɛ ɛwɔ na asɔre ɛso obia ne kwan ɔfa so ɔyɛ na asɔre ebia na saa ɔhya no ebia na ɔyɛ bayifoɔ a waba na wɔpɛ sɛ ɔbaba bɛsɛe n'adwuma ɛno nti ɛnyɛ nipa ni nyinaa na yɛde yano ɛtea wɔ mo obi wɔ hɔ a watea na ebia saa da no na ebia wayɛ saa mistake ne saa 4 times ɛno nti na ebia ɔbɔɔ no wɔ nipa n'anim ohunu sɛ afei de n'ani ayɛ dɛn abre edifo ne bia koma ha omo pa ba Doctor Ogyaba de o nipa ho abutere o wo mmerema nipa onye nipa basabasa mi mom de mi hu bi da e wo zan o wasafum se o baba beto se o gina puppet kura mic na wa blast me sofo wo nipa ni wasake o come on are you stupid no I've seen it is time it we heard Doctor Sam say ba Doctor Ogyaba nyo bi a wo betena nani sister Jashe na wanga sakura du nanima family obuo bi a adum bi ekura papa na no ede but who da say or disrespecting the workers da papa ready nshira was ade ame ready nshira and na there is a question me de besi ana yesua de kakra and na me pese yesua de fi doctor ho bebre enti me twa me ho biem aba me ba ya beto aso enko ba bia atwen me ba Wei aye sia boho die ye ka sia boho a aye company a ebe man nsuo afa be dia be bia ifie ni shebia wunya frɛ number na wo so ye be ba ni aba be na wo nsuo machine we say no machine the whole Ghana e ba ko pe na ewura wo man enu ti be bia wo fie le shepia wo so mutimi nya nsuo machine we beti we nsuo ama enu ti se wo pe nsuo bia enya ba bia se sia boho e be ma wo nsuo fi se yenim se water is life. Baby, I cut transformation house and your transformation say you transform in the park of baby.
na mbom nsuo so sia boreholes at the nsuo abramo nsuo a oba beti no machine need to be called 350 meters deep into the bia obia nyansu ni sia boreholes ba ho a nsuo beba ho so whatever sia borehole is water flows so wo hwehwe ye chi fan na ho Dr. Ogyaba obehu yen the telephone number 0244 166 797. All right, memo akwa baby. Me da se wo je mmere na nna ubesua eye pa. Me se doctor o ha ide. Ye show ni my prophet, me difo ene me mfaso dia enya wo difo so. Enti ennei me be se me bisa me papa question bi se daddy se odifo hye nkom na obo me dia lady parta nkom hye no wa hye wi ana because ya kame akoye se asese say no nkom sha ye hu dodo na eye dinbo enkom obo din wi a wo hu asem a wo ka bi wa hye nkom na wi ana see our question no what say can a prophecy cease after prophet has located you by your name? Yeah. One say sometimes no we odi for our home. Mama kasa from me experience. Okay. Because minim see there omo maka obi afa so locate enioma. Okay. One say enkom hye betimi apie but edin ni pie biwe ye no nipa no baba begina wanim wie pe na information na aka no ende ho happens ah etimi happens ah okay eno nkire se nyame agya akasa okay na mmom wo na wagya itie okay ya me count mase yeah awrade guso kasa hwe de ode ye somewhere o se somewhere no wa sori somewhere no wa sori no twitwa nani somewhere no wa sori no twitwa kopim se wo call master prophet ho na master prophet ka chance master so person di code information na akana after hearing your name kase awrade kasa na wakoa etie until you will get a message that belongs to a servant. Okay. Eti sa won pese nyame anu mo asem be seize prophecy be seize eya aka sei. Okay. Eti sometimes no the ma enkofo bi kase yenko prophetic school no. Enye power na akwa study. We don't study power, we acquire. Okay. Na mum the way you handle the power eno ho asem ne yeken. Wo betimi locate wo bi by name. Okay. Part, why ne part? Obaba begina wanim pe, wonte hwibiem. Afa wonte hwibiem no, eno nche se nyame agya akasa. Okay. Wo na we odifo no, it is in your capacity to apply every techniques when it comes to prophetic office. Okay. To decode the rest of the message because Satan na nipa ni gina wanim se part no. Se wo hunu ni din dia. Then ye menyi ni se obi betro letter the address egu akire na envelope ni mu no eye empty da. Se address egu akire na yakata envelope na no dia. There must be the content of the whole letter. Okay. Eshe inside. Okay. Eti wo hunu address na nkwa na wo hunu content na onye hwe. Okay. Ade na wo bie envelope no na won hwe de ehye. It is all located by name. Part wa ba begina wanim. As a prophet. Nyame guso kasa. But wo na wagya tie. Ekwan be so na be fa so obetie. Me wo kwan ya me fa so metie me de. Eti man located ni pa na ba begina manim no. Obeti ansem say oya adie yo. Nyame ya adie ye. Nyame ya adie ye. Nyame ya adie. Na do bia som. Oya adie yo. Yeah. Oh ni we. Brade. Obeka se me to bi. But ehwo no mi pagya de ma no oye adie yo ne megya de ama do bia enwom na woto no mi mintie bi sa mo bo ntwene a mo sa mi nsa bi Wow. eti sa mo behwa a wo bo se mi pagya nwum bia na nipa na begina ho na mo sa na me na mo sa sa bo ho se megya yi because me nya ntem anyina ho message bi be message Okay. eti mi jai mu di asamani agye na mo to I said, well, God who is there, then, I'm going to come quite a 7. Ubo said, me jai, Mobaka say, be a human motor, no me sebi. But no me jai, no me general would D, or be a steady prophetic, be able to say, but me general would D because the least mistake I may know. One shall part now me from my original honor.
it is in my responsibility to decode the rest of the message. The reason why I call you at the front. Okay. So me meant me and decode wa. Nyame wakase wie. So dem pa kire no. Eti wo se me jai no ma ya attentive. Na me monitor wo nko a. Okay. Odifo bi so ho betimi afro aba begina ho. Ofro begina ho wie a. Wo mo se onenamu. You would the way obi atimi pege or picky feed or picky signals of the prophetic. Obi wo ho obetimi anenamu. En obi wo ho nso a obetimi aba begina so dem. Wo be hu ase portal. Okay. Ekwana mkoko gina me picky feed bia e dey afri ho. Ekwana me gina mete. Sene se mekwa ko gina ba bia gas yi tete a omo de handkerchief agugu omo sere so yi. Kwasi asem ko a. Distraction. Etimi nkonko gina na maba be gina ba bia mehunu se metimi a picky feed ni ye. Na me gina ko din na ma di kodu message ni nyina awie. Etimi ba wo so a eya mo hwe force amede ba. Yeah. For them, because me rest assured say and some amatie the mehunu ni nyina is authentic. Wow. It is sometimes no me hye nkomwa na mabu obi din no aba be gina wo be gina wo wie pe me se me ba hwe me ba. Yeah. Me yes me force ya obo hu say obed or the na asa rough bi no dey distract me na me pesa me boni kuno. No me pianist in chai because akwa no ho agimi rough. Now I am fast. Sophobia wa kwala wagimi wo. Now I am fast. No me free baby a wo bed de na asa phone no eba no. Na ma climbo esoro ho. You can bo soro ho a. Wo se makwa ko gina baby a ekọ baby a kwa afọ no wo no. Na me de mani hwe wo mo. Ekọ no. No me hu se signal no e high clear. Wow. Wow. Obi and distract me. Wow. It's meaning said that the ope enyom wo nkomhim. Ebi o ha me panyom, ebi wo ho so a metimi aka se obi anye din. Yeah. Yeah. Especially when you are picking something like numbers. And you're so vital to a sense say one hwe na one picking here. Obetimi am ne number bi a obekwa kwa check na nya no na won passport tu. Okay. Nyame wonye nipa no adi atro. It is nyame de asem soma wo. Na wa ma wo no nanu masem akwaye no kora no nko ano unya ho punishment. Enu ti what friend nipa no nyame gu so kasa but it is in your responsibility say omo ma wo nyom. Okay. Na fa boa wo ho ansa na main message na ye dey aba ha it is aneti etimi sizi ebi won so ebetimi asizi wa bo nipa ni din no aba begina na wo free efie ba no wona wo yere kon ya ebe sizi. Wow. Ne de be shut it down. Wow. Because wo gina ho no ya odie bi ewo mu ene ntokwa bi awako oba na sem bi awaka che no awura wutiri minim sofo bi okoko gina ho obo nipa ni din oba begina ho so wo free keta o say am free keta wo se me ba okoko gina ho afi no okai adapatwa bi a ne yiri din na tem wo fie ka che sem apu o ye sofo. Wow. Apu ye sofo na rengi wo ni tirim. Nti e ba say discourage no. Nti e ba say when you are not at peace e hardly say we be decode message aka. You can hear the name but the main content of the whole thing no one shall we betimi amese. Aha enunti prophecy betimi aba e betimi asizi but asizi when you are irresponsible when it comes to prophetic. So we will be responsible now we are active nko ade a wo body ni wi a wonim kwan ya obefa so a obe decode the rest of the message. Okay. Matthias. Daddy me a question bi about me person me reading a brofo mo ma wona o explain it to me say. Okay. What is the major weapon in spirit that discourage the anointing? Just say akodie bi a ehu pa etimi breaki the anointed. Number one. Abamubu. Okay. When him say abamubu anu na cause depression. Betimi a church odifo bebre wo Bible mu a omu nyina abamubu. Okay. Okay, yam fan kwasha ase free Yesu so. Yesu na abamubu ya to a sense afei de na obo empire any kwan se wobo. Na abamubu ye a whole prophet na abamubu wo se agya anka be ya makuru wa yin sa me ho. Eh, so abamubu a ebetimi ya wikin ebetimi a discourage you. Ebetimi am why you weak. Yesu ye weak to a sense afei na Peter kura hye ni Yesu. Wow. I'm telling you. Yesu ahunu say Peter was a rock.
Yeah. One day who say rock why you wicked. But Yesu na bamu bu ye to a sense afei na Peter kra na baba be ye rock na Yesu why say more no. Okay. Eti edu baby no. Was say na abofo baba be share ni din. Okay. When you are highly anointed, ade betimi break you down ya abamubuo. Wow. Abamubuo. Number 2. Emma. Emma ye do omo ya sorry, but omo ya beifo se obia. Emma. Emma timi bu abam. I'm telling you. Okay. Betimi ya discourage the anointed. Okay. When the one who is Samson. When they are highly anointed than Samson. A whole man with me standing lion. With me standing a sister jata. Why? With me fa obia abua wewu abodwe. Na wa dane no weapon. What you kum nipa pempem. Wontimi nyina nanim. Enya abodwe no na wadi ku nipa wu. Ne nsa na odi aso abodwe ni mu no. The hand is so anointed to a sense. Say, or tam no the fa for kokra na obetimi de ku nipa. Ofa paso obetimi de ku nipa pempem. Enya paso no na eku nipa. Ne mo nwosra na ekuta ne nsem no. Ode ne sa so bibi mpe na ade na ye affected by the oil. Ba shade ye ni ba ye ho so no. Na oba asima na aye ne baba. Oba ni ti na nwosra no womu no. Na da oba asre so. Me se oba asima yi Samson 3 mi dia boy to mu a boy na hunu ho hwe ema me miti wey the pim say me wo call me message inbox ever since asem ne ba ye no say man hunu say Sam is a good man. Yeah. You see, I'm a good man. Oh, Eti me wia me bia me inbox a kire wo. Na me bia me inbox kire wo na wo hwe mu a. Ekwa na ba hunu say ema a ese me pe. Yeah. So abayi. Eti omo nim say bia omo ye agumanim ase. Sa na omo ye kura promote me say ema no dodo omra. Eti bebre no ma begu me inbox. Enti say I may respond me nko me inbox bia because every day oh bebre me wie na bia bi kira bebu say hey enti oba na send this ade we. Enti so send message anu wan fi ni pe eno na okọ comment section okọ obi video ase a na okọ di do attempt say di onim ni nyina say ni buofu ade na me di propose ase ba na wu fi me. Say opamo aboa na ade na wo pesa wo say market no. Eti obi abaye sentime me ba abaye sa. Ebi atwatwa ba me boss me wi a me yi bi a kire. E say sa nipa we say so e kurase ni. Na ade ko fa we say abra ye wo ho. Eti ma sister. So baba be your prophetess I show who ye wo me ma. I'm telling you. Let me tell you. The share there. Okay. Eti abamubuo betimi am wo difo kese pa na nya abamubuo na e ma o difo kese a wo command major free soro ba ye wa command major free so ba the next minute no ka kire urade se bra be kume because of oba Jezebel ball letter call ye e command wo difo panyi pa ka kire se be me na ma ku se so be bri ato agu wo dia me de be ye oba letter etimi ma o di for wa command ya meja free suraba ena anu ni wura free ho se otimi command meja ba they say abamubuo ema ade break the anointed ema omo eba from ye weak so one yes smart and ye hurry up. I'm telling you you die before your time. Wow. I smart me hurry up mani me enu kambo smart. Any hurry up. Mani nyina nkambom ankambom a bra waso be yesi odifo bi hwe me on function it say the anointed also cry. They cry. The anointed. Also for then our can be share. To say the papa eken. Say we edifo na say especially say we nyankrofo a be support vision and we dreamer. And also be ma be ye weapon kese e de abrewase. Okay. Every say difo ye adwuma na ne nkrofo e wono ho no nso kuta different mindset a ma adwuma na wo ye no entumi nko nanim tse dia wo expect say be ko no e che wo san because wo mu edi wechi nyina no madwe ye different another weapon no nso e ma edifo dwumadie no e ba fom. Okay. So wo bobra ana wo ye adwuma na wafa nkrofo onim se nkrofo we de o metumi support vision
ene udwumi ne ma na koso nanso no wobehunu na saa nkrofo na wafa wo no they are with different mindset. Okay. Emma wedwuma ne ye no eye den. Wow. Entumi ma won contem. Wow. A discourage for the power. When you are not sharing the same vision. Na omo omudi wachi ni nyina akoye te se de ombedi enkonti na omudi wachi. Problem ma Elisha edu ba bi na o kese Gehazi ni nyina ne se na Gehazi mwa no. Okay. Etiadifo no omo problem. Enwosa na ba no so ne nkire se wa escape attack. There be attack ne beba. Yesu kra he was being attacked. About be say wo ye mre to a sense afi kra no owu. Ekwa pose awurade anka be ya makuru wa yinsan me ho. Ekwa pe ne nyame abofo be hye ne den. Sa wa mo sampa ye ama abofo am hye ne den. Anka me say cross no kra went me 19. What you say? So the anointed a whole something pa obetimi ababa boy yi pa anto chama no. Jini tire nkwapo. Opa, hwe. Oba betimi ayihye wade pa wo wia no wasan be su. No aye nanim straight. Masa, we your din for ahu suroma. Suroma, we say we be ko wanim. Hey, me de me ho ya example. Say nya dom e wo me so e stronger. Aka o me de me ato form. Exactly. Because their target is to bring you down. Sure. They don't want you to prevail. Sure. They don't want you to function again. It's your basana. You have to lift up prayer. Then you be spiritually disciplined. Now, wait till me adjust yourself. Now you share one. And when omo kanu waka. Ebi make fun say, hey, one day church. It is a spiritual battle. The battle of the West. What's me wash some so me win da. Yeah. Me yo say me say me yo say. Wo me yo say me yo say. Me nkan wi enkoda. Meka wi akobọ mpaye because they see ye no. Wo obi be fa no honam ani asem, but me fa no sunsun mu because they are after the spirit, not after the flesh. Sure. Enti ema enna se onipa no obedi press. A whole Elijah. What's your word be kume? Hey, what show more Bible, more both suicidal prayers in ya so for. A deep one kwa. Obi say radi be kumi on my bread. Obi say radi be yem say yo. Jonah na. What's here radi? Brabe kume. For 10 the wura meto. Hey, it's a deep for nebia say yo. No my brain me kra. Wa brain me. What's here radi? Nada na wa ma wiabo shema pampam che se ono wo issue wo bibia ho Jonah de no kasa o no kasa too much o wo issue wo bibia ho ade na awurade ma wiabo na pampam ene nyakopon ma aduaba kasie bi nyini ye na bababo na pampam ene wo kokosha aso se ha sa na mehwehwe sa na mehwehwe o sha asie se ya na nyakopon ma anoma babe so aduaba no na aduaba na san apre aduaba ne pre na wia ne hye na pampa akwana so ye hye o peja ni tiri kosoro wo be ma wia sem dia bra be kumi. You can see say omo Bible mu nyina di for omo bo suicidal prayers more na ye asofo. Sure. Wow. Asofo nko a wo bi say anka be ya kuru ensan na ho yankopon say kuraba kwa me mani san ho me ma bofo abehya odi. Elijah say uradi kumi o. Elijah say uradi kumi o. Opon wo sra wo papa we so. Elijah command your major free sraba. Afi do obo suicidal prayers. Say uradi bra be kumi. Hey, when nkwanchire obi bi say wo sofo na hu so ogira ho no boto kabalabalaba o trene san ko 40 gu o su akire ho. O su pa. Elijah no kwese ba bi sun ya nyankopon say o pese mi mekun ko ba bi say na me nkonkokun wo ho. O say men nante nko kumi we nyankopon say nante ko ade na o nante ko say ko mu de me. Obi a wetimi command ya meje free sraba. Enti wontimi command ma awache bi mama mesi form. And sometimes wo ya omutimi asofo timi depression no mu refi de nyame yema omo enra. De nyame yema onra. Wo rate mi fi na waba mu ogu. Se wo beka de nyame yema onra. Wo hunu enne how bi atoso wo hunu ne se enra de nipa so of nene. Enu tina me daughter ne ba be kasa me kasa we enkosi aga.
Oh, I cry. Because papa bi de ye betwa ntro say ye kwache ne say wo repu obi ama ya report to am obi a eno kra ankosi hwe na wo ni nipa na 98 years e na wo se we nipa bone na obi akura ti asem we obeka say eh enti 8 years na wo ye nipa bone watena ho abepem sese what ho 8 years It's only years. What happened with 8 years 8 years wo se nipa na ye nipa bone ni 8 years enti na 2 years kura nko obi ntena ho enti nipa no ye nipa bone ni obetimi na watena 8 years enti eno no mehunu say na papa bi kura twam na we enti me meti we scandals bi ani wiase am ye betimi di me abafo this said you obi hye say ma me koye coup d'etat eno so me nye politician enti eno ya tofa abusia ye nsia di this ani oma we sa ema no on betimi akoso depression ama wan hwa wo bebodua bi kura ba adwene ma so say odi for me bodua oni beba so na wo bodua any workers any workers omo twa ho hia nti obi ama nani na ho abusia ye ma ye ni na ho na osofu mpese me bisa question we answer na daddy aba be soso me money panidi but obi catch me say papa on kwa asori bi aden a ni difo te say nka me papa Dr. Ogyaba ahye me nkom se metu kwan menya visa tu kwan na ne nsan kanti waje ya sori on kwa asori bi dia na o And yet any bakura na me say onyante sunsum nyuma ase evi say na den tina so ka se menya visa na anye on say obi wa na say o ka say obenya visa no o ma wo date okay waka cho say obenya visa wo ma wo date say bia da we wu tu kwan wa say yankom say nanka o ma mi date so enum na etwa say we walk by faith not by sight eye adwuma okay wa say wonkom say wo betu kwan dwelling in the promises of God and no ma date okay your future prophecies into a future prophecy no the amount okay into what the amount na e bia wo no we need that so say e bia na wo your process say wo tu kwan na wa say wonkom say wo betu kwan a eno nche say wo de na wa ye ya dwen ye nyame adwen o dabi ye ya kwan na ye nyame akwan okay ena eye onu ni nyame ni breso ena ode ye na ade ma na ye fe enye ye pen so okay nti ye nye ye breso enti say wo wasese say etena wo betu kwan na nde wa ba asori na sofo ase wonkom say mehu say wo tu kwan eno nche say wo process na wa ye na ode kwetena na eno no wo kan wasem o because one amount time so say one amount time na ade ne fail one amount future prophecy enti no ese say okoso bo mpaye okay daddy mpese me the same question na say a whole state here o Ghana card nko ade o state here na ye me papa na me ye ne baba a part na papa etimi ahye me nkom se mbenya visa atukwan na visa na ye ama daddy ma bom pa ya ma say ubenya visa e na wokọ ye refuse nti meje enya mpa bo nyina na nyamiti o sa sempa bo nyina na nyamiti anka nipa benya hawo sempa bo nyina e na nyankopon tia oh sanka me no tia sesi a anka enya wo na me no be ye program no ka me no opera win free na be ye okay because me mpa bo ni say nke ni kwa say metena Ghana ha yeah I have pressure baby yeah no ade okay sempa bo nyina na nyamiti a ho aka wo enya say na wo tie ya wo ne me ye interview ka say nka wo Canada aka wo Canada but enya mpa bo nyina na nyamitie empa bo bi wo ho a wo bebo but nyankopon de be fansenia mu wo be process mpa bo no wahwe wo wia no de ono ne purposes aka ho wo be yi wano awayi wano asem na wiki no nti waje ya sori na chese ono ankasa no onye ready ema nyame. Sometimes you need to understand prophetic language. You need to understand spiritual languages. There are some languages out there. Obi betimi aka kro ma bompa ya amaw ko wonso wia te empire bonase na hunu se nyankopon se ade we se ya wo bo ho mpa ye se eni ni interest mu se wo de be ma at this time. Okay. God works in mysterious ways, but he works according to his divine timing. When the time is not due, forget it. Wow.
Enye mpaebɔ nyina na nyame tie o. Okay. It is in the purpose of God. Say onipa bia wabɔ mpaeɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔware afi. It is in the purpose of God say afi wei eni kwan sɛ na aware adentira abrantie fofuo bi bɛba bepiem wɔ Ghana a yɛfɛ ni Jonathan ɔbɛkɔ akɔhyia na but wɔnhyia abrantie ne ma afi na emu ɔbɛkɔ akɔba next year. Okay. Wɔn so se afi wei deɛ sɛ mangwade awurade bɛhu ni afɛre ɔfa ho bɛyi. Enya mpaebɔ nyina na nyame tie sɛ yɛ mpaebɔ nyina na nyame tie aka nipa nya haw nke nya haw Nti enya difo ne na boa. Debi enya mpaebɔ nyina na nyame tie. Sometimes you betimi abɔ mpaeɛ wo bɔ mpaeɛ bi wia na Yesu kura bɔ mpaeɛ nyame antie wo se awurade makuru wa yinsan me ho nyankopɔ se me mfiu ensan ne ho kura ba kura ensan ne ho enya mpaebɔ nyina na nyame tie o enti sometimes ma adapt ade bi se mitimi wo ho a mitɛ nyame se awurade me da wase se me bɔ nkwase mpaeɛ no wantie. Because empire na me boy say Nyankopon tie yanka me say sifom. Okay. Empire na me boy. Can you imagine say me share video and we be sending video. Na me daughter bi gina so dem. Na see the work kasa no wo praise him na nipa kon sending video say papa. Ade we dey adwene ho ye. Kofa wa ade. Wo ka kire me say wo de wo ntu nipa ntwene. San kofa wa ade de esi nyina afa che. E na me bom paye. Na me say ma me mo ho paye. Me bom ho paye ne de awurade ka kire me an say so kakra na afei putunu to test na hwe sa asem na ogina sori ho kan ye no say if she means it from nakoma ma if na koma mu a ena wo part kra me kan ho asem kire ena me share ma dre say part the makache say me so wi ahwe me so obi ahwe eti me putunu to test ba ko mienu miensa ehwo na me hunu say sa e settings ena ko gina ho na oyeye it will be a wire video. Now we say nipa way, there were young mammy. You will feed that after 1 month pepe. Now what ho? And which I said the Oko can or Hane. And settings. Imagine say me bomb pine a man young way and can't say chanso. And I'm seeing a mere team piebo and your queen your coffee and buyer. And cafe in a year could me prepono. So they me patchano. It's in your pabo near your metier. Sometimes we bump by you and yammy and tea, or chain and yammy and tea, bon one for ye. Bon one for say, rather made that was to say, one tea and some pie boy. Because I would see ya, I come in the basic. Shadia said, Elijah. Obi or commanding me Jeffrey's rubber. What bomb pie, a bon quasi and pie say, Radie, Kume, Yanko Pons, Debbie Abrantier, and you won a Masha. Nemo Mashi shet and Tiasian and Majatia Sienam, won't come one shet. Enoku 2 years. Na den am de wo be bu adwuma se na pese yen konkosie wo enkoto eye adaka e wo labor ni enfa mesie wo ni enfa nko she fridge m da bi Elijah wo hu se wo ye nipa wonim se yesi Abraham wo se pin wo wonim se yesi Jacob wo se pin wo Isaac nso yesi wo se pin wo Joseph nso yesi no wo se pin wo enu nti wo nso yensie wo da bi o nipa nyina nyepe obi kren nyam no obi nyina ho winim de amaya o awo bom pa ye say mi meku mi mpe wo mawo na mom me penkwa wonka wo hwe eso na abrantie no obom pa ye say urade be kume opese ye ntwi suruku na yi ase opese o munye na yie but nyankopon so say me hihye wuo na de ama wo nante ko wanim ni kokun wo ho abrantie ni duru ho obi a wo be wo hu ya set ase na mabesi fom gingen awurade wo be kumi de me atomo de me akwa na enti madaka ni Yakobon se nya wadaka wonka wo hwe enti ade a na mimi susu mawo eno na wo bo ho mpaye enye mpaye bo nyina na nyame tie sometimes wo bom mpaye kura na nyame anti a bo ho afore ya wasore ka kire wurata me da wase se san kwase mpaye we wantie mpaye bia be bo nyame anti be nkwase mpaye and was sampaye would do nyansa no nim die and na wodi susu bibi but it is not in the purpose of God. So when nipa bete sa de we ase a anka debia ya nam obeye tote free say ono awurade no tutu nipa nam osi babiye kanyame tutu nipa nam osi babiye a wanka sa behu sa abrabo na be koyi ama enya pa gbonyina nyame tie abrante akura no wose wagi aso ya opa onko pe baby na onte me ho ase ye yenhia de ye ni yennyame eni ye dan se ye bede ye ho beto se
ebi a Dr. Ogyaba share me nkoma na odifo bi a na wo sofo bi a wo na sorry e kan kom hye bad amam Nyankopon kan kire Abraham say wase bedo se mpo anu anya yeah obi ana se bedo se mpo anu anya nipa se no dodo se be no wo wase wase bedo se mpo anu anya enti nyame ahye nkomtro Dabi enu akiri kra no no wo say nya tu enya Ishmael ni Isaac enu achi na Isaac nso baba be wo say mpo anu anya so doso mpo anu anya bebrebe na Nyankopon party mi ahye obi nkom ready anya Dr. Ogyaba nyame na nkasa na obon nkom hye Abraham many so ade hunu me hunu say wigina mpo ano anya ni bebre all of a sudden na anya ni nyina sorry no ma chance na omo bo pampers sa time no say wigina Abraham che ya obehunu say nani begye wo hwampo ano anwa egu a wuntimi nkan wo wi ode ne sabetan say eh sinsie we adwuma be ye ni aso hwe nipa mienu pe e na owo wo mo bibi asie ho akwan so de ade bebra na keto begye nkwa ikubi so odifo bi ahye obi nkom e ka kire ne say wo afi we betu kwan but Nyankopon so say wo no dakro eye ni mfiapem emfiapem ye ne dakro enti say odifo bi kan afi a nyame ani so no wo hwa how many years nyame kan afi say dakro ye ni mfiapem dakro ena odifo bi ahye nkom say afi we mpacho check it because me also be share me nkom watch I remember at Papa that was JHS Beko SS and at Mountains Camp 3 odifo bi share me nkom ho say afida say time na me fracture no say na me wa Ghana or the Bible beto na me ti Dr. Ogyaba Ono so ya sorry. What are we sorry? At Mountains nya so for nketo ani go. Hwe. Na ka opese onya na on fa ne Bible ne to. O say sa afi ni du na. Wa tu kwan na. Or the Bible. So stay with a hukuta Bible. E no kire say we di no kura wonyame ani. Adenti na make sa because we say afisese. Afisese so ye nyame ani so da bai. Onyankopon adakoro ye ni mfiapem. Ne pa cho so di for catch us afi. Eye nyame ani so da. We so you smart to say we are smart to Dr. Ogyaba. Me say adie bia obe respond there any nyame asemu bia. We don't go about things with our ideologies. No, we move according to the Bible. Bible ne say dakuru ye nyame ani so mfiapem. We hia me maka chiro say afese say check it afedo do no and not do awom. It how many years? I want to tell you say what time na enkomhwe be sin it is infinity. It ba bia be kwa kopie no Nyankopon time mu ebia no favor na emfiapem no watete so no de ama wo chena. Wo de ma chena thank God. Wow. Thank God. Oh, come on. Sorry. Because of unconscious nebia na wo kono de na eda wanim no kwa kohia musuo Nyankopon hihye yemu munya mo ho abotere ma adifo ne asofo no de mugi omudi no me pese me bisa last question bi na me twa me ho ba ko ba because yemre na ayemre how can a prophet be your prophet osofo kasaka kana me madadi en conclude ma how can a prophet be your prophet enu no ebe gina wo ankasa wo nipa no ebesiden odifo ayamfa yeah ebe gina wo ankasa odifo onipa no ene senia uhunu odifo no efa okay de dikan se wunyi odifo ni ndi a wontumi nyamfa so de ma wo okay de tosu mienu uhunu se otese wa ono so wontumi nyamfa so de that is familiarity bemu a onye mfasodie bia ntumi mfa ma because the numa asem ya mfa ni serious okay the numa asem ya mfa ni serious enti one esese wuji sofo ni di esese wuji difo ni di wuji ni di pe ne nsem obeka bia obefa ni serious okay enu na bema obenya no so mfaso na o say according to Bible no ebre bi ba ya na Peter ene John no mo kwa akobọ mpaye wo asoda no Bible say omudu gate na no na bubuani bi wo ho di omo kache na bubuani ne expect san ko benya se kakase bi na efiri wo but omo kache omo se se kan juta de ye ni bi but ye wonie hweye okay enunti wo ba ya me fie na sofo ana difo ya asori a esese attention no concentration nyina eba difo no so okay
and so say a divert enya divert pe obe mess blessings enu ntina na make say ese say wo gini di in a way say wo be hunu ni say ono nsem na wunsira be fraba okay because ewrade free so be ye bibia wa asase so ente ye difo no wode afa no so say onfa wo yiedie emrew onfa wo sika no emrew onfa wo mpagya no emrew ente wo ba ne nan ase no na ye won krofo bi omo de omo ye ne se omo ba asorofi a omo wo obi a no omo keka omo efrase no omo keka nsem e de kire bo na nipa na be mabu enti wo ba asori a wo concentration na engina sofo no nko aso na hunu sofo no say wo nsira no afre ni nsem and the Bible say he that comes to me must believe that I am there. Okay. And I am the rewarder of those that diligently seek him. Until you have come to God through the prophet. Okay. So you have come to the prophet. As I say, what did he say? Oh, no, D4 no so, and they rather befa, and the Israel. And now, the sound person of him was okay. Ekwanya onipa befa so anya wodi for so mfa so. Wose Jimmy Awurade di na mase betim na mu wi anso ho a wase tim wie na ekom de wo a wo besesa onyame. Failure eda wo life na wabrabo ni delay a wo besesa onyame. Bible say na abra na Moses wo be punish na o che ye no. Oba ye ne cha wo che ye nti na Israel for some bosom. So a delay in your life can cause you to change your God. Okay. Yeah. Okay. Ya make what am say. Aha. Enu nti wo ji Nyankopon di na wasitim wi a eni kwan say delay failure yare ne oma bebre ba wabra bom because ebetimi ama onyame so maye basa. Okay. Enu nti nyame nyansa mu no wo say mo asitim wi enso ho a. Okay. Afe mo wie no monko gimidifo ni. Eno na asem bi pie wo Proverbs chapter 20 verse number 27. What say? The spirit of man is a candle unto God. That searches through the belly. Okay. Eti onipa honhom odifo honhom eye candle manyame. Okay. Enu nti na nyansa wo se gimidi. Na mo ase beti mu wi a mongi medifo ndi. What's in there? Nedifo. That means Nyankopon overvalue a D4. Yeah. The whole fivefold ministry, the Nyankopon shared that endorse from the beginning is the prophetic office. Yeah. Abraham wan shan come da. But Abraham bano ne yire no call ohene no na ohene ne ya na dwen se wo ba be ye bibi ni Nyankopon ka che se emfa won san ka wo ba no na wo ye midifo ne yire. Nyankopon wodifo na wo watena bank ho wasua statistics wasua biology akọ school enti wo mu odifo ameme fa ho ben Nyankopon kura bume na wo mumi a wo da ma me nchen wo mumi am fa ho ben wo Nyankopon kura bume se me ye ni difo wa frɛ me ama wo na wo da ma me nchen na kura basi wo na ase wo tire wo na mpa be boto agu wo se wo mu doctor Ogyaba so ye odifo na me ye fake ameme fa ho ben Yesu kura som ka so ye fake dia se nipa made hye etirim se Nyankopon kura wo odifo enti edu ba bia Moses Nyankopon di si wo se nyame ketoa hwade bia wo ye wo se na me di wo enua Aaron aba be ye wo so difo enti Moses na ni difo ni Aaron by a prophet Israel was redeemed and by the same prophet Israel was being preserved. So it tells you that your preservation is being tied to the prophet. Odifo bi obey available bi Nyankopon use no. Okay. Because nyame op availability pa. Enuti na wo be hwa Jonah wan free nipem anto ne ho mpan anfa ne ho amadi fuduma te said the doctor Ogyaba mato me ho mpan said the whole Ghana. Hey, mo diam be ye bia minwane ko ba bia minimu nyina sie ni wo manga nam. Ade ye friend se suro eni ma akwam e wo nyamedwuma mu. E ma akwam so da. Because if you know what you carry, you know where you are going. Sure. Shade say Jonah na ode amemene feso na ye adi fudwuma no. Eti nyame soma no wo se menko nyame ma bonsu emene boy no.
coffee ni to krom ho e de no ko to krom community center ka che se kan ho ko kan asem no wo kan asem ni wieye no what is say Jonah what to aso bi to ko check Jonah ne nwoma na kakra bi because adwuma no e kwa na ojaye me de manya yo ma tena mu 20 something years me da ho wom wow na nyankopon endoso me na wo a na anu ya obagi nyame di ye no man no cry endoso no o man no cry endoso me na sa wo se wo nyimi ni a ebede no wanya so mfaso what jimedifo di na abedi ye eno akiro bibi say for you to benefit from a prophet you must believe him enye se bia wo believe nipa nti ebi wo ho na obi ka sen na eno me nka de ode hu tu nipa so ye nka asafa ho batu nipa ne so na mom come and believe the God in the prophet believe in the God in the prophet wo baba bagini dia eno ano no wo say gidie ni mu obi ntimi nso nyame ani na sɛ de obe Kristo nkyɛn so wagidi sɛ wo ho twade o wo se na dodo a wagye din ni di ye wo ma won tumi that means ɛnyɛ omu nyina na bagye adi and to obi onyimi ni no ɛyɛ normal but de obeba bagye adi bia wo se na dodo a gye din di ye wo ma won tumi so mna me nyame ma enti wo bia wo ma magye ni ye bia no onye nyame ba o onye nyame kotere Yes, what baba bagye adi wo gidi a wo behunu nyame ani munyam wo system mu gi media mu behunu mani munyam enti so nipa bi pese onye odifo so mfaso a number 1 okay onye odifo ni wo hunu ni say the spirit of the prophet is the candle unto the Lord okay 2 Corinthians chapter 5 verse number 16 was it do not watch or look up to the flesh of the man and shehonam no honam no hwa me eden na abehu anya doctor Ogyaba na abehu me ade bia wo ye bia me ye bi ade bia me ye bi ukọ washroom me kọ washroom okay ukọ washroom awu mu ago me nso me kọ me mu ago kwa sa adwin ni mu da ho oh na na me wo ma mako nan me pa cho man ko ha che wo ma ko ni o ma fini ku betem David me to me pa na me wo nkwala no eya no obi ntimi ka se ena odifo na mo ena difo na mo nshama kono so me pa cho yenya spirit yenya mframa o yanso ye wo feelings eno na me ka ya Ghana for so mo tiasra won tiasa for Jimmy kwa me fa ho bai say enya na wa frɛ me ena boni a wo wa ye no the same thing ena me nso ma ye na ade na wo de na wo koya abortion wo de wo prefer say yenya wo na ne nam ho na me de ye mekume na boni ketwa wo so this is what I'm talking about me de masem mu ba wiye de enti am hiti sa no ho okay ye enti de o ma biase ye ti ase pe ye benya di for so faso ye benya di for so faso 2 Corinthians chapter 5 verse number 16 what do not look up to the flesh of the man eti one man me hunu me honam mu niema na wo hunu the spirit in me that is the candle unto the Lord wo benya me so mfaso awiei me call live wo TikTok so na me call live nipa mo maba be gu so 1k ne something me kura me ba so wo ba so bi ena oba bi ba so oba ne ba so no okay chese oba ne ba oba so ni nyina no aye ne say okay ma me so mi nko so bi okay do nkofo ba hye no okay why no mo ba hye no eye honam Ogyaba sure ena mo ba hye no honam Ogyaba ena mo ba hye because honhom bi ani ho a obeto atopa yeah eye honam Ogyaba na wo ye dai wo ba hye no wono wa hwe honam no na mo mo hwe the spirit in me that is the candle unto the Lord was he is a man but he is a man before God so he has limitations eti de mi kunu be ye bia no obetimi aye bi men go after the flesh but I will go by the spirit obowura so apenam se okunu we hwane ye so se me kunu okay nam se kan ho kofra ne bra wow okokofra be ma ne ba ye be ma ne to mu apenam se me hunu we na be ma yi na ote ho na ohwe me na ote ho ne yire sasem a wo kana no pe ya na edi ho nkomo wow me se mo asem no enye mpaebo se mu twa fast na ma mo ho a mu nidi mo nda mo nsandi sika nkoma wo maame na wo maame yese wo nkola brem odidi bi sei eyiram eto wo se eyamia na se monko tue sika mo afode yemfa maame no me wie na me kire se wo koye apamade bi e wa asori bi sei soforo kra wo koto no kwaye frɛ ni sei
Sa pam no eno na ma Awurade kasa ma mo asem no enye mpaebɔ enye fasting na mo munye sade we na wo menhunu sa we ye nurse wo se ye nurse fo ye hospital adwuma se munye we na say besi simple ye wie no send message ba be kase nyame nhyiraw odifo we otie nipa no se mitie nipa no a omo tie nipa no they move according to the flesh masa flesh no edi banku ansa na ebetena ha Dr. Ogyaba, Erade na de na dom. It is some person munya ye so faso a. They should follow these two scriptures. Proverbs chapter 20 verse number 27. Was say the spirit of man. Is the candle of that God. Alone tells you say every prophet has a spirit. Sure. And we tell Elisha catch na call and say abra wo ko no. Na nya bofo na di wachi. Na mum na me honhom edi wachi. So whenever you are attacking a prophet, oye din ya sister Kosrobra from 2,000 years. I read the top about so. And they know 2 ways about it. They don't know. Abra so all tormented the people of God. No, or share Jesus. No, or so why are you persecuting me, not the people? That's no one in himself. Or no. It's more attack flesh. No, they will end up betraying their God. Sure. Obia enhunu ni di for said. O pese onya odi for so fa so a. Men hwe ne honam. Okay. If you look at the flesh, you'll be disappointed. Sure. But look at the spirit and the God in your prophet. That's it. Wow. No nipa bi onem benante. No behunu the God in me. Say nipa no. God in you. Obedi adanse. God in you. Agusia for ene yesu. In fact, ena mo fan cheme hwe na mantimi am pick course. And then 7. Dabi mon pick course. Mon pick nipa be 10. Ene mpacho mo fa line into some money. Mpacho mo fa line into station e me papa Dr. Ogyaba. Nti neno. Asementina so a lady part me hosting is what? Nti me so mo da mo fa number na into some money. Na Fred, the opesa wo kan, opesa only doctor can be you started with na brabo, bibia opesa wo bisa bia no. Doctor se me ma wo kwan. Nti mpacho mo fa line no ento so e ma me. Na the opesa ofre bia no. Be ma 10 gram Jude. Ya wote me nkan. Mpacho yamfa line no ento so man. Sometimes no say asore mani nya odifo no so fa so a omo ka se odifo na lusu eya wo asore ba na lusu Okay. elu be na lusu una mu lusu odifo ndi otini baby enwosra ne wo ho but wo na wo te ho una wo lusu na me problem na wo na do problem na okay. You are supposed to invest time then you reap something obi en wo aduaba na wo antwa hwe etu ko aduaba na wo twa mframa eya wa wo case Okay. Ade na wotu odifo ho odifo na koye se ensutene na ensukom de wo ensukom de because say you are not trying to take any action. Okay. It is one yes na you will end up being a failure. Okay. Enye odifo no na aye na mom eye wo one year ni Yesu ko ni krom they were requesting say nkwatafo wo ho nyina benya yaresa Yesu ko duru krom ho bepim sesei etwo kwata ananta embubuo yade ko twi ba brama nyina wo Yesu krom da ho wo ho me no kasa korisi a eno akra na ba ko wi ana Bible de kase aye date na Yesu ko ni krom wantimi asa yare o manyi na ni wanyi ani a wo huru nyame ani monyam na wanyi ani na se wo ba me ho na me mo akwanche na anya adwuma eye da na me be ye fake ma na Yesu kranga san kra wansa yare nyina woni kuro David o manyi na ni to anya wonders wo o sori dwane kra na jo ebiesi o wasi yesi yankwa no mo ba hye Yesu na mu angasa Yesu obere yo obere papa na se eye ene ya pen so ahu anka Yesu nka me se obere zan social media be manager I'm telling you see adie mpacha obetimi afre e was 0530 519 854 obetimi afre me ba medinya medin sel ofra na wallo u TV ana radio bi a oben bia se na be ya ye bete wonka na doctor bete wonkan ye na ka za yo nyame a of me kaza yo nyame a jeso ma. Okay, hello.
Hello. Zion Yame. Otiasi. Mpacho Radisha udini baby a ofrefri. O nyame nhyira wo me nuaba. Amen. Bacho me chiam papa odi fo keteche na kase. Okay, osofo. Na papa, bacho nyame nhyira wo. Amen. Papa de o ya chede e de mawiase nyina. Amen. Ma program so ntem. Na kakra mbe tie ye no. Me ankasa me tie ha no, awusi agu me. Ba bia me betie ye no. Ama mahu se onyame tie ase na onyame e de wache. Ebi papa, nana mo ka bibi se odipo no betimi anya ni so ade hu. Na se na boafo ne kan ho. Ene ne a gye ankopɛ a how odipo. No kore papa. Adifo ene asofo ene obi a oye bisini bia problem no. Se nya me betimi mo anya ni so ade hu. Na boafo ne kan ho betimi aboa no eni so ade hu na bamu. Obi a gye different. Ayo how pa ekum adifo. Saadi we ebetimi ekum ani so ade hu. Se woda so ete wa soro dem ho a agi se o pie ho. Different altars. Yeah, ebetimi amwa message heaven kra. Yes. Papa, it to be a wood now sorry them ho, but you can't see anything. But the moment you move out from the church, Ubehu say a failure. Yamina would do ye, you man, I feel going to question. On tissue. I didn't hear because one more sound with you net on wow. It come when you were doing. It comes spirit in Yamidi, you hear money, come on, you cream, and my own tissue. A deep will be brave to be caught senior part near the home, we say the ground. Yammy was left you also. But let a year on my boa fauna and what on here now one. It's me, ma, Shabby, Lenis were doing, and then I do my work so correctly catch her, or no crazy said, and I'm a friend. A band is telling me I'm one way move out. And now when she will be said about Dr. Ogyaba. Na we radia fa so an kasa nkyere wa hwi ye kura na wakoye nya nsa we yeah let's say se won mu an wo adifo na ase enu mum ko di asofo bi achi ana bisniye bi achi okay me se obi an patene pa eni akoma pa emwa wo okay no mum timi achi because they are also part of the vision okay again ni pa be brevi se odifo no na enya na so me jira me pompa ya ma me papa ten mi ankasa no. Because the moment I'm papa put down, Miss Mafo down. And that Dr. Ogyaba ever put down. Me ministry will be up or down. I was only who near me 10 me after home. But it is bringing say, oh, there be your coffee papa, and I say, oh, show be nasty. Say, I sorry, and our penny be nasty. Company a woman or one penny or the back. The moment I company with no so quite trouble. Obi bia bo wan hwe nyame amoma unya dwuma kra na wale bim aso for the eye na just about ye kasa ma ye no ye kasa ma wo so a omo go nkofo na se omo ne nkofo ye adwuma amen nyame hira wo medama asema wa kan dey serious me say asori man betimi amwa me say heaven asori man o betimi amwa me say heaven to we ye wo sofo na nhunu ni say wo members no pese wo message heaven yes smart ma wani yaden hwe omuni Moses ne nampa na omode ete gare hye omo bag hello daddy mpasho hello Zion nyame omuni Moses na mo na te gare hye omo bag Moses ko ya wo delay kakra omo se akwa na chakra na che no masesan yankopon na daddy mpacho me pick you be hello yeah sorry ba Zion nyame mpacho je so ma me otiase Zion nyame otiase mpacho wudini baby a ofrefri ye frame ko na ye boa le frame kusuebu okay program no ya fan to home but me interesting pa many ago pa yeah that's it na kakra bit nya kan say obi a oye obi for me okuta engostra etu woni pa da sani okay it is a woody pa wentumi anji bi pa kro no ennia engostra no enye adwuma ma okay enti onyame nipa de
ɛwɔ sɛ obi biara ɔde ne ho ɛto onyame nipa so na ɔno ne obi obetumi aboa wɔ sɛ odiifoɔ ka ɛhintasɛm bi kyerɛ wo a te sɛ deɛ na prophet doctor ɔɔka no ɛnyɛ saa kan no a mebɛtumi abɛyi Onyankopɔn nim sɛ sɛ dɛm saa bere no a ebia na nneɛma bi nkɔ yie ɛmma wo enti no Onyankopɔn ne mmiri mu no ɔno ara de biribiara bɛba ama woanya anigye ama woanya ne mmorosoɔ enti mo program wei no deɛ m'ani agye from time to time metie na contribution yɛn nso yɛwɔ no yɛde bi aka ho meda mo ase nyame nhyira mo ya sorry man no muti wo nyina kwafo no muti wo nyina obi ti wo se ya o kan asem wo ni tirimo Ogyaba daddy mbacho me for daddy se me na ya te se wakoye we e be de na wanya enwosra no so mfa so hello Zayo nyame Otiase mbacho udini baby a ofrefri Pacho midini ma me kasevi bogoso okay me pacho we de Yankopon hira da amen ewo kwanya obi yemi ebi yadwen opa mayahu okay ofaso ewo difo so okay ene kwanya ebefa so etrifi odifo okay ewo yami fi yabara bom de fi odi yemi ni brepa okay na daidi na mission yana pese me to there and on the 16th bra me have vision na there be enkan wo hello da ye de yenkan wo she ade a Joseph koye bi no a na so ye hye no yeah na abrante ebe ye bi wa ha yo be mistake da ye de ye private issue Joseph koye bi ama ye de na koto amenam awu ba be ye bi on the 16th so wo tie ya wo mra on the 16th for mra Zayo nyame Hello, Zayo nyame. Nyame. Mpacho di so mame otiase. Zayo nyame. Otiase. Mpacho udini baby a ofrefri. Mpacho friend. Me kata free. Mpacho low TV na wo ben na mame ana se radio bi ben wa. Mpacho lo ne ma me se na be ya wo kasa amete wa kafra mpacho bomode na san bra back man nti me mpacho hello good evening mommy Zayo nyame Otiasa mpacho udini baby a ofrefri your friend Solomon Asauzi the free the group is our okay message na meti so a share kakra bet the message is very inspirational Dr. N.H. and me so many odifo ne answer but papa na or other pastor now come so can say about familiarity okay so if you are dealing with prophets and over familiarity you will never receive anything from them sure papa nyamisha papa ne program na moyo amen ne osofu be what the fans erade nhira wo enti mpacho obetimi afa daddy wo bibi kan sesi ano de me pese me ma obi ate ase ne se odifo de se wanya no so mfa so a eye wa ankasa the whole calling is divine okay but the impression is technical eti se call ne ba na we shi odifo bi na wo reaction ne wo impression bi bia wantimi antoto no ma it's your personal responsibility e ko abefa so na odifo betena wonya no so mfa so na waso aden wonya no so mfa so na wo mu ade sure onipa bia wo mu odifo bia wonya no so mfa so sure daddy mpacho hello Zayo nyame Otiase. me pacho udini baby a ofrefri Pacho for me mandra asefi akraya okay dia afeta kese na mama papa yaba okay na mpasa mekana say
Yana a different na a share yana papa. Okay. Last time, suffer by not some not as focus as papa no. You should them soon kakra because it do baby a different na yaba me yahwe no kasa yi a yakasa che papa because affecting me. Se papa wanya ho bras always able to do other so wonder. Ni nya ho bras. Kaka mutuma kana papa so aseme yeah. Oh, ready in space. Send you that empire. Na yakin ready be yaman pa. Amen. Ready sham. Ready shira osu bebre ya papa dase. Ene de madane papa obaba ku. Dada dase. Bajo mama mpeke no. Hello. Hello. Zayo nyame. Mpacho udini baby a wo free. Mpacho me wo no kokro mi wo nso. Nso na ti. Mpacho so wo ni. Matika na mi nyameba. Nya kokro de odi nyanfa na odi ma ku so. Okay. Odi adumo. Okay. Ya me fe nyame sure. Na de kasi a wo ye. Nyame ayi na magana fa nyinara. Nyame nya na on sene ma wo fa adumi nyina afa ma ebe biaro no kanye na me ko pa da police wa bi Mpacho nyame shira nti daddy ya ma me ne pese o ka se Solomon no de no ane wa nti nyansa ne de nyame ase asedan ka nyame. Hello. Hello. Zayo nyame. Atias. Mpacho udini baby a wo free. Chefrem na. Chefrem kasa fitu kwa. Okay. Mpacho na me Adam watu malina moyo. Mpacho wo say. Na me Adam watu program e interest na me kesa me share. Okay. Na me damo. Na me share. Amen. Nyame nshira ya papa King Solomon Dr. Ogyaba erade nshira ne because on e de emre ne mai nti da de o se nyame nshira wo. Amen. Mpacho me mpeke nipa we. Hello. Hello. Zayo nyame. Okay. Mpacho udini baby a wo free. Mpacho family na okay. Mpacho me pesa porque papa da yanko po mana mantene mpacho. Amen. Yedengo yanko po yesu no meto na na beto kana no. Ono ada business so masa. Yeah. Yanko po mana mantene mpacho. Amen. Nyame nshira wo nso pa bebre. Daddy no say wo adofo pa. Aya oh bebre. Kofo pewase. Bebre. Nipa bia na etwa se wo ma wo papa ye dɔɔso sene wo mfom so. Sɛ de be ya atamfo sɔre a ɔmo de mfom so na beba na papa ye na crash wo. Bacho hello. Good evening. Zayo nyame. Bacho udini baby a wo free. Bacho I'm professional. Okay. Honor the grace upon her life. I pray that the Lord will give you more oil so that it will overflow. Amen. I'm so in Tamu on network on Pebrofo. But hello. 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 Zayo nyame. Ochias. But dini baby a wo free. Pacho mi di kwesi de la. Okay. Me pese make up thing for me no be extra than mine. Okay. First no me chia mi mami eye ye na
Prophet Ogyaba ni mami. Okay. Nyame nhyia no obobi awo. Amen. I will back Ya to up ti no onko ema ya papa nkanta. Amen. Oh. Hello, mpacho meetie. Me pacho me asem ba ku mienu bi na me pese me fantu ni a Christopher ni. Okay. If you say dia ya chi ojifo odi no. Sɛ yɛkɔ edifo anim na adifo na mu bibi ɔka kyerɛ yɛn afi yɛkɔ bi a yɛnim sɛ adifo na hyɛ yɛ kɔn sɛ ɔtena ɛba ana ade ɛba bɛsi no ɛba bɛsi deewe na yɛakɔ akɔtena fie 1 month ade ne si wie a asa na yɛsɛ ho sɛ adifo bi wɔ hɔ bio saa soban no deɛ ɛmboa kristofoɔ yɛ kristofoɔ yɛmma yɛnim da hɔ. Sure. Oh, adia ye bia no. Okay. It does. Nyame hira pa Mr. Dela watimi aka twi kama saa no. Erade hira. Ya chia igbefo nyina. Hello. Zayo nyame. Hello. Zayo nyame. Mpacho low TV ne mami because me te me nka wo TV so. Me pacho sign free biem na emo fra pacho dum u TV no anase low ne kra mami na me ntumi ente wo nka. Daddy me mra kakakra bi me pese dia wo kabia no okana. Okay. We dia o pese onye odifo so mfa so a eno a ne akeka no asopa wo encha asem tie. Yeah. Adifo nde wo ho omo wo ho. Papa wo boni wom. Ni nyina no Kristo se emmomu nyini ne twabre ni du a na ebe dai ye behu. Ni nyina no se okọ odifo bi ho a nyame asem fakọ. Udi nyame asem kọ a asam ne yakane a eto ade bia so a ebe hyiram wo hunu de wom. Tunya ade nyame asem kọ a I don't think so bi betum futuro agu ani. Obi ahunu ne se awieye bremu. Se evangelist wo ho na ne hu hia. Teacher wo ho ne hu hia, pastor wo ho ne hu hia, apostle wo ho ne hu hia. Omo hunu se fivefold ministry no. Ye wo ye panyi wom and the prophet. Aye. Heru na ye panyi wom. It was being endorsed by God himself. And he found no position so you general apostle, so you the moment you meet someone who is a prophet, have to know say we carry the power demonstration. He said by a prophet. Israel was redeemed. After that, by the same prophet was being preserved. Mechia woni pa bia chia my wife. Afobia function it mechia reverend obofo. Okay. Enche bia ye kọ akoye ye maame ayiwe asofo maame ye asofo maame ayi nti anyina ye bebo kridi ya kọ ofe so echia nana ni jata chia amechia adofo ahwe ye nyina ra asofo panyin ajagoraja mechia wo ai movement ai mechia eye apostle general ray ai asofo fire oja prophetess hina jakwa I hear me chiao adifo a mebo amudi eye adifo a asem to me omu hunu ne se da bi masa de na mo me nkokum obi otutu nsu am oman no no mo jade ono mo red amobu adom no sesei ai adifo wo Ghana nyina me chiao mu nyina ya me ka kire obi ane se obi anwena adwenpa be hwe yen so echa me wife echa me maame echa me sister ene ma konta o ma bedru Ghana ede na wo dia men so me work ane se on se mesre se etiefo a etia omo ben edifo bia no omo make sure se omo value omo difo na omo wono no ene adoma ekita difo no na eda no so ayam pen bebre wo mo enya bibiem from difo no ne singers ushers sa sons and daughters na edidi edifo nechi no omo ju omo papa sa ye na ye hunu ye ho sa ye de ye ben no
Enti waka hwa ye fa nya hwe. Eno ntene ye bere no. Eno nti sa wo tie me na wo ye difo keto a wo se difo bi ase. Ana wo ye sofo keto a wo se difo ase a. Jai san cheche ho no. Na ye dia akwanche to forma ye dia akwanche to forma singers nya bi. Omo nya bi. Yeah. Yes, so far be mra no. Instrumentalist say part of the nsa pan no ba. Instrumentalist so. Asofo fo nketo omo so. Yes, right. Mama yenya san ye mani na se pese yenya mfasode bi free ye sofo no so a. Ne yemfa ye hu nhyem. Ade bi asofo no beka se yenya no. Wo the direction ba yenya bi. Ne yenya sa de ye tete ye ho no. Eno be ma yenso yenya ye sofo no so mfaso papa. Ye difo no so mfaso. Me tia me yere Queen Abigail. Nyame nhyia no ni bebi owo bia. Me ma me so to space ne ma. Ai ampa. Ono na to se me. Me mama odi fuba Mary yami enhira ono bebi awo bia me do bia ase. Wow. Abusianfo erade nhira mo bebre ne mo mrem pa mo nya ade asua ade na me pese me da sia choko sia boho sia hostel ene FC cosmetic hwe me kala hwe bebe me ho sen na hu se wo asa wo brenke shiny bia wo easy kura kotonku no kotonku it's me part yes the part you know when I already I am fine the part is part yes the part is part and the color is color mama part the wo nti koho koto spray na me hu hwam no koto to bi gu ho kama na James enye wutima na newness mpam watare ma na samme enye wo orders no nye cake ne o de o hia cake o hia chips o party o birthday o fresh anko for me so pesa wo somas ne oboa me wo dwumadiem na da bia metumi de ba ade bia wo ye bia me de me nsem pure water cra de me ba be twa advert no ama business ne abumi sane be ya obenya sika bebre no wamfa nko se fia befo ebi wo ha na nye fia befo wo hia advert keke etwama na osika no eba bibi kakra bi nti wo de pick number na e wase no na bomodin na frɛ me chia me maami o manchi obi akra me maami owo me de me chia no ma Mary a wo sunya trust station kosia for him na pa erade ma wo kwatenten na Sister Abba, Sister Cynthia, Mommy, Sister Araba, Soft Derek, Soft Patrick, Gloria, Obi Bia, Mechia, any Zion, Asafo Menina. Me say, Mamma share yenina echia, Papa Doctor Ogyaba wa sembi a waka. De bia na me pese me di twato, o se dwena dwenepa. Na dwenepa be ye den. E be hwe wo so. Nya dwenepa na enhwe wo so. Ema, erade nhira wo se wo je mmere. Me chia ti me wo ha me say obafia ha no ma doctor wo ba 10 gram bi on na we media ye friend junior me chia ne pa erade nhira the state commando erade nhira pa me respect you bebre erade nhira bebre na onye okese media ne lady part ana se doctor Ogyaba ne baba part obetimi a follow me e wo TikTok lady part ba bibia social media ne nyina lady part wo ho enche obehu doctor Ogyaba ne baba part eso wo ho uhu se di ni pe no hu se ye me Zion original mama part erade nhira na erade nhira se wo je mere ba ha erade nhira me papa doctor Ogyaba na oma ne nkwatenten vision no enoso sika no so de emoso because eno ani yedi erade nhira mo bebre se wo je mere nyame ya adoma ye be se hia